Hi, this is Kui Khan. May kway na kang nila me jam pong guang nge. Mikil tu luan nai mai Rani Gaidinliu sports meet hai guang puni mai November bu tarik katum koracharuk ngan hai Tamenglong natural ground cow. Play with pride, wear with honor to my team bang khau tat kai ni. Mi putong mong hai rong mai naga lu from Manipur reorganize sa lau tuangi. Opening ceremony khau tai ni Richakwang Sumai, Lu Hana Ka Mai, IAS Deputy Commissioner Taubal Re Chief Case Lau ni. Kani pau Lamio Luikam MPS SP Tamenglong, pau Kacham Thai Faiga Gang Mai MCS CEO TADC, pau Pol Nangsa MCS SCO Tausem, Kani Richakwang Sumaigin sa lau ni. Ni tong mong tatikaru lau khang may kwait na re kahaw na ba may lu TR gun and band kanipao may gulung kon may re guest singers na perform sa laub ni. Sports lung kautay, march pass, volleyball, gataw may or pin may, cultural dance, tug of war, ramluan lu kanibay may activities azu tat kay ni. Miru katay special appearance na rock may flame forum rinani mitong mong katay kazaw laub ni. Closing ceremony kari ani Richakwang Sumai, Pau Zang Hiam Long Pan Mai, MLA 53AC, Tamenglong Re Ginpi sa laub ni, Pau Dr. L. Angshim Dan Sawa, IAS Deputy Commissioner Tamenglong, Kani Pau N. Gon Mai Pauzan, BP UNC Richakwang Sumai Gin sa laub ni. Kamong tatikuru lau khang, Pau Matiwam Ka Mai, Pau Atui Pau Mai, Kani Lu Dimlu Pa Mai, Kani Guay Re guest singers na mitong mong katay kazaw laub ni. May guay na guwang punim tong mong di hai, matsuang lau mele kazaw na kadamla in sam lau pudiw kang may kagway na kao ti thai lau pitong thay, tuan ko thay.